Assalamualaikum. Algon me dakka amole ni thane ege ebba feature non F feature me dakka amole feature ki photo ino the PDF in liuma badal kora feature. Mega swagata ki me ta photo noni scan ko funa PDF me gonna text copy eno koreta. So ekama halle genna me algon me research ko hadafa feature me photo in liuma me beenon kolla mar fase on desktop karna mahama noni phone karna me sama photo ino the PDF liuma fitta then මෙතන ගොස් බෑනුවා ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා අලගොන් මේක ටික දක්කාලම් බෑනුවනි ටික හිතාන එන්කියා ෆයිල් එක so ඔබාලීම දක්කාන මේක මීනි වරක පේජ් එක හොරි මේ තිබේ ෆලාතු ක්‍රෙඩිට් හොරි මීනි වරකෂේ so තන ඔබාලීම හැම ලියුම ඔබාලීම බදල් කරුන්ගේ process සම ෆට්ටාන then upload වෙනි මේ හිසාබ හැම වගතුන් රිඩයරෙක්ට් වාන processing page එක then processing page එක දක්කාන progress kita page vegeto kita page baki into egota hama puriya progress taka aji dakkam dana den nime warakun hama ane dakkam dana me on aita misalaka den ege ane e page ka gole photo ya ege text dakkam dana hama nime waraka den mihurita misalaka heading ta ve sama ane he nege warakun nagam dana misalaka devana page ka ane mihirita misalaka umurun en aharuga ei heading eta ei tieni heading එක ගොතන නගාෆ මිහාර then nuni umurun 12 aharuga ei heading එක ගොතන නගාෆ ta heri then misalaka diveheke terega mehunna nita english words nuni hisab akur eves sama rangal waraka nagan misalaka mihiri phonemic awareness eni nagaf ta diveheke terega english mix efa hottas algan me modelun takat dena ganeve poda misalaka phoneme egota ves miri nagafata detto then ane me kori mistakes the fix kollan beenon kore wen magic edit ta fitalima meti kahuri mistakes taka ai mistakes en hiwa tanta alun hama fix kolla fa alun takkalan then me document kaalgonta ka hiyenno egota huri ma boda fix kollan je henne then ekko been warka fix konni monima meti download kolle wen either as a word file or you can also download the PDF itself ei asu me video ga wagata feature ga wagata